faafetai ilotalia inamai oni manaonga uapa imai alo alofa faile amamea e pupula nei mata Yesu eloali e sili sili o ino uangana Yesu faafetai ilotalia inamai oni manaonga uapa imai alo alofa faile amamea e pupula nei mata Yesu eloali e sili sili o ino uangana Yesu eloali e sili sili o ino uangana
Mātou atua. Mātou te whawhetaia lau a ngalelei. A wāua mawhai ona e toi taitaina mailo mātou soifua ma le ola I le nei tai au fou. Whamole mole tama. Se ia e whamanuia la mātou whiangai e mawhanotanga I le nei aso. Mawhutaina I mātou malau lava nganga pa ia. Whamangalo I mātou le whanau ang sala I o luma. Ono o Yesu o mātou wole mawala au asuai. Amene.
tiau ile malu apau ufi mai ile malosi
Palongo au elangona Palongo ilona silfofonga Yesu alabala Yesu alabala Ifo atu ao avano So atuline ao emafaya Yesu alabala Yesu alabala Telema
Tafa inga o tātou tina mālo mālo mai se pa ia lasi o sifono whiwhi o nei tau san mālo se fua manuia mālo nang mātafi nei tāia to ia mai sato pati na te isa la mai sifo ata mo fie pese no nei tāia bi ia tua me uma ko fai nei tāia ia e sauni o tātou lotu e ama le o le tua e file mo le li o tātou tāpena mo tātou tāpo inga le tai au mana ngana whāwa. Le tapua inga i le tua i le tai au. Whauta mai. O tau o au na umalama ni. Pamanua tuia o tau i le ni. O tau o e tutu i le whale o le ni i le. Ia o tau si i lunga o tau lima. Mai o tau whamanua tuia. Whamamia mai ne i ati oe i mai siona. O le na whaia le langi, mane na langi, tātou tika. E ngā ngai o le tua. Wa mātou wala au i lau wanganga i na ia wha. Wa mai ati mātou i nei taia. O le ngā whetalai, o le anganga na lea ai se whatau waa le au tau. A whio mai. Whio mai e le nei tae au papa te soina i mātou. Ala sauni i mātou le sauni ngai le nei tae. Tātou malangu whio mai le au. I lo suafa wa mātou wala awa tuaini. Amen. La tātou toi pi atu le tua le vi inga sifulu matonu. A mai ana nei vi inga o le tātou tālu sanga sauni ia le sungan pal tua ia ma laima to see Travis.
le whao la tama, mane manuia o le tangata o kātau pā. Wamalie lo walofa, wamalie lo whamaoni, a wau soifua manuia, lau e kale sia awa, ai mai se foi, soifua manuia, le au sofea lo whai. Ia oe le atua i le nei taia. Wāwa mātou sfeino ai i lumo nuku ai le otua o nuku. Manuia mātua le karisi. Manuia le kone frenisi a le au sofea le whani i le nei taia. Mātou vivi ma le whaafitai. Wāsa e le tu lafua ina lo mātou wola le atua. Wa malie lo walofa. Whawhitai le huli. Wa le aise mana e afe mai. Wa manuia mātou fuafuanga uma. Wasa e whamamani ma e loto lotoi. A o mātou tā pena le le whaamurui. Vivi im whaia e o mātou loto i le le taia. Wāru whaamoe moe sa tau mate i le ete, pe tua i whia, pe taiani, wa e whatau nuhina mani manuia. Whawhetai tele le atua, i mea sili sili wa e saunia, mō lau whana. Ai whaamole mole whamangalo, no mātou i whongani. O i mātou o tina whea lo whana. O i mātou o le ausoe, whea ngare ai ma ngare lue whatas, pe i tai le atua, e iai taini wa le whea lo whani ai, o mātou manatu malango. Iai fo i taini wa le whea lo whani ai, la mātou wa ai iai taoi. A wāua whaamua mua i mātou, ai whaamuri muri oe le atua. Ai mai se foi. Mātou le whaamaonu, ilo mātou ola wala awina i. Whaamole mole le tamano i whai, se ia e whaamangano i whai. Whaamangano le kale sia le ria. Whaamangano no watu nuko sa. Aia lofa mai a le atua. Wa se ia lava e fola sia i le malai. Aua loa na e sila fia. O mātou whaamoe moe. Mātou tatalo le nei tae au, talo sia mātou whono tanga. Whaatau waale au auna le ahi. Ai whaamoe moe i ate oe. Oe o le kuna le poto ma le ata mai. E te utukupu ina ai le tofa, a leo le awhai mo mātou tai i nei ahi. Mātou tatalo le ahi le tō whawha lele a le konferenisi le auso i le iasa. Le ali ia ata ni ai lo fina ngai o pai. A wase ai o nei mata iau o le auso whea no whani. Mātou tatalo le ie, iai nisi o le auso wa le pa au mai, ngase, tono a ai o sufa inga ngase i aina. O atu iai na mātou te tāno le. Le whaamuli ma le tākua inga le kāle sia, sāmua nei mātou le mamau. Le atu ai, ia o atu iai le mātusi o mātou te tāno. O ai utina, mata mai tai, auso o sawa ina. Le ali e le mawhai o na mātou whaangalo ina. Ia e alofa nia whaamuli. Whaamole mole le ie le nei aso, tau whaamole moena ma fuafuanga. E whai fua pe a au noa oe le atua. A lofa nia leo whai mo mātou tai le nei tai au. Le ase upo le atao so ina aina mātou whono ma fuafuanga umo le nei atu. Ia e anga le nei whaamole mole. Ai ma le mana le upo. Ia ia ai oe lo mātou. Mātou mana tua le le tai au, ta mai tai au so mai Amerika, whai la tau masui o le
tamai tai auso le nei auso fea le pai. Lo lato sao le ni mai aso. Ia e anga le le ia ti lato. Molo kalame mata mo fie o pese pesena le ie. E malie lo fina ngalo. Pe a e a wai ma e loto lotoi. Ia lato fa moe moe. Anga le le aso male. Lewa inga ma te malanga inga la ukaris. Whanau ngā ruenga, whanau foi whai ngā mano, longa i le mai tau. Manu tia i la tau i o ma au whau. Ia alofania sā mua le i. O si o mātou watu nu e pele o mātou lotu. E whaapai i la te oi, a ua e si la fia mea uma. Lea i e la lafo atu i a te oi. Ia anga le nei tai au, pe senga le a mātou pe pese ai, ma so se ana ia le file moe. Ia o le nana mātou te talo, a lofa mata lia mai. Yesu ke miso o mātou o le atuai. Lo mātou tamai o le lani. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai o mai o. Ia e fua e mai a te mātou le aso ne le mātou ia. Tau ma le aso. E whamangano ia te mātou ia mātou. E ia le mātou fo ia le mātou whamangano tu e wanga ia mai ia te mātou. Awa fo e taitaina i mātou i whasoso. Ia e lawe a i mātou ai ia. Awai o mātou ma le mana. A tua mare i mai whawa. Tato tui atu le atua le nei tai au lona vi inga i mua se lau sipu male. Mua se lau sipu male i wale vi inga o le atua.
O le whaitawina o le awhionga pa ia le atua. O le amaua mai, le tusia perfecta o Isaia e ono sipulu matoni. A o lona whai upu e sipulu matasi. O le a o whaitawina. O te vivi i le alofa o le alii. O vi inga o le alii. E tusa ma mea uma wafoa i mai e le alii a te tatou. Malona anga le te le lava i a inga Israel. Wai a foa i mai a tatou. E tusa malona alofa muti vale. Tusa po i ma le tele o lona alofa. Manuia, ma whaamana malama e le tua le winga moni o ana te o pa ia. Pei o ne tātou whaitawina i nei tai au. A o sina, kuku whaamano simo i tātou i nei tai au. O le amaua mai lawa i le tātou tusi whaitau. E whaawai ai se au whaale amanga. A wāri pia ngai dai o le au so pia whani ne nei tausanga. Malana kapitana. O le mi inga i le alofa o le ali. E tu sama mea o fua i mai o le ali a te tātou. Malona anga le leite le la inga o Israel. E tusa malona alofa muti bani. Ai tauia ina o mua i whata alofa. Whapeno a iati le suapo alo tātou wali manu o Yesu Kirisi. Te pai ai o le au sofi alu whani au ua poto tonga. A wale o siwia confirmation nei tausanga. Lua afe, lua lima. Tawa fionga le President Silio le auso te alfani. Lau sunga le whaila tusiri. Le te holoa, First 10 years sinoti taitasi. Whale tua le au whai ngā kuenga. Tina malo lo. Manu, le pai ai komiti tu ma. Pa pea o sufono fifilia confirmation e nei tausanga. Tai au manuia. Tai au matamu pie. Tai au fia e le suapo lo tātou oli. Malu tātou whao. Whapei on au tua confirmation e nei tausanga. Whauta wai a te tātou le whaona. Au se pe au whiriwhiria o le nei tai au. E maua mai lava i a fionga pa ia le tuasa paitawina. I saia i ono sfulman tonu. A o lona fwai ukweti. O le vi inga i le alofo le li e tu sama mea wai a fōa i mai. Ia te tātou ma le anga le tele le ai o Israel. E tusa ma lona alofa muti bani. Pai mai upo le pese sa tu sia se tasu tamale kati. Wa e tai i fofo i uta. Ma loa fua ai lau mamawa. Le atua ua whaakitai te. Wa usapai a whaatua i le. Ua lau sa saa o whaiwa. O upole a ngana whaakitai.
O le vi inga I momoli le tua. E a fua I le loto wa malia le atotoa. Ona o mea te tele mo whaia le tua. Mo oe mai tatou. Papeo la apostolo. Pero feta ia Isaia. O le vi inga le. E tu sama mea o whaia le liki a te tatou. O lo na anga le tele. Lo na lofa muti vale na. Ai peta. O tātou tau no le si ui. O le nei tau sanga pa e kāresia. Ina ua aku le lea le tau sanga o fe au mga luenga a o se au nanga I le tua. Pamalo le tau pati. Pamalo le tau ata. Pamalo le ngā lue. Ua whamalo tau tua malo I le tua. O le tino le nā, o le tātari to nunga, ma le whātua tua. Pāpeo le au tua ko le whainisi o le nei tau sanga. Whaauta. Ua ia te tātou le whaau. Le ala le nā e ngā lua e ai e le whanau longo ti ngā. E le taua alo e le amatanga I wenga, ma le amatanga I wenga. O le asinoti, ma le asinoti. Wa e ai I mālo whaiwa, o le netasanga. Papeo la apostolo Paulo, a wā o I tātou. O le au whai ngā ruenga, whaatasi ma le atua. Peita, o te taritoni, e le asa ma le tāru. E le asa ko I mawhi tā, le tā ngā ruenga, patinai tonu ausu. O nisi whapitau, e tau wau ina whaabai ai tātou. Ua o lawa ni mawhauwhau o whiu. Musua, tisi I lima. Ai mai se, ke awa ina whanute mai, e nei, manana. Tau ati na e tutono ai. Fuafuanga whaane nu, fuafuanga whae whae tua matau, a onga le whana, ua le masino. Ai tai nani, e ese o tātou si o manga. Oe o lunga tue mau whafu. Fua atu le whasoa, o le tai ngā whitia. E tau o le soifuanga ua la ai inga. Ai le mawhai o na tua ai le tau wati na e ina tutono o tātou ausu. Ai a whasili. Na whapete au na tātou mawhai. Na whapewhia na tātou wā ea wanu a e ngata. Mai alu I tau o ngau. O so tātou mālosi ea. O so tātou whātua tua ua lau. Po lea. O la le whatu salamu.
Ana le se noa le atua na ia te tātou. Ana le se noa le atua. Ua tātou whai ai. Ai whai mai le au tū lai le nei taia. O le vi ingai le atua. E tusa ma mea ua ia hoa i mai a te tātou. E tusa ma lona a lofa muti vani. O le atina ina, o le pā i Jerusalema i le nia. Ma e na tutoi. E nei whai mo fie. Ona o e na tau ma whai e tau fia le ngane. O le upu ane e mia i e ngā nurue, a tia e pā i le silima. Ai upu le upenga i le silima. O le upenga le nā, te e le whiri. E ui na tau aia le ngā nuenga e le whiri. Ai la ipu manuia. Ma soko le pā, si o mea ai paia. A wasa pa ala mo lango, pa moe moe i le atua. Tina ai o le au sofe alo whani le me tai au. Tātou ngānu rue. Pa malu nosi. Tātou te mawhaia mea uma. A walo i ate tātou le atua. Pa peo le autua nei konferensi whauta. Ua i ate tātou le whauta. A o upo tātou pese ale kālesia le pose languas o mata. O tau e o ngā rue. I le tō vine o Jesu. Aua tau te sa ini mai. I se panua lafu tēnu. E le ngalua e fua o tau. Aua o sila mai. Le ali pule o Jesu. O ia e tupu tēnea. O la le apostolo Paulo le kalesia i Korinto. E le o se mea whale a ngā, no o tōtau ti ngā i leni. E pei o le autua le nei taia. O le vivinga i le i e tusa ma mea o ia whaia mo i tato. Lona ngani nei tele le a ingo i Israel. E tusa ma lona a lofa muti. Ia manu ia tele le usui a le pono konferenisi le nei tausanga le auso kai pan. Ia manu ia tele le nei tai a soi. La pai o le tātou salinga i ona vilinga se lau se pulu ma leoni.
tātou whai. Tu mamai e o mātou o malama, mamani anga o e o te mau. Ia lofa sa ilo Yesu ke riso no wā. Mafuta marianga ko ia nei se no. Whāwawau na. Amen. O le awa motu basta le suna ula na i papa. Aula faisa lamo ta vita. O se ewa pia pia ina, pese ia. Pese ma le loto whakitai. Pese ma le loto vi. Awa, o le wha moe moe wa tau nuu. O le la aulava lea o le soifua. Tulai lava ma le awa tele. Ma le anga oe. Pa le oina le tō whamu moli. La la fionga e tina o sinoti. Tina presidente o le Kalesia. Pa pia foi. Le noko a taitai o. Sinoti e fia le. Conferenisi le ausu pe atpani. So whamu moli a la fionga le presidente Sili. Pa pia foi le la lua kono. O le mamano le usu nga kono. Kaseno komiti tu mau, ai mai se foi o salva inga mano lo mano le Kalesia. Paleo inai, sto fano moli nei taiao. I la fionga tina sinoti, mai se la fai sai. Tala tawa fa vai, tu sai ma le sauninga li nei taiao. O fa malo le sauni, o fa malo le sui. O whamalo le mori mauri nei tae au a wale ta au soina. O le usu ngā kono ale konfrenisi au au le auso te akpani le nei la yasu. O whamalo le launga whamalo le mori mauri. E tusa ai o le nei tae au ma le mori o la au tonga a wale sauninga matang o fie. O le tsalo, o le fionga, le presidente Sili o le fasa. O le konfrenisi le ausu te akpani. Ai mai se taitai o sinoti e fia. Mai se o le mamalo le usu ngā kono nei tausanga. Ia alofa ngia le atua. Ia maua le tō whamau la o fionga le tina o sinoti. Ia mai se fo le paia mawalunga le sinoti mai sa la faisai. A o se avanoa ma se lao lao le lei. E whaaleo ina i fo le tō whamomoli ala na fionga le president Sili. O le konfrenisi ala usu pe alfani malpaia le lau lau. Le nofo a taitai e fia o sinoti. O le auso pe alfani malmamalo le usu ngā kono. Whaleo inai le anganga whaksaitele. I lau fionga le tina o sinoti. Mai sa la whaisifu. Tu sai o whamoe moe le neitai au e ala i pesikusenga. Whastai mo li mau. Whastai mo ta aleni wa tufam whasoa le neitai au. Ia wala wale ta oso ina. O le usu ngā kono le neiva yasort al konferenisi al ausu te alfani o le staro, ale ana fionga le presidente Sili, ia e mai se foi o le mamano le usu ngā kono le nei tausanga. Ia lofa ngia le atua, ia maua le tō whamau, laua fionga le taitai o sinoti sa la whaisai. Ia e mai se foi o le ausu te alfani mai sa la whaisifo, o le mātou tala lea, ia manute le ina nei asu, ai mai se foi pa sauli atu mo kontanga nei asu. Ia awa manui le alofa ma le anga le leio le atua. So i fua ma ia manuia. Le le atua.